Salibonani lonke, ngiyalamukela ku speakndebele.com, igama lami nguNtando. That's another very big welcome to all of you right here at speakndebele.com. My name is Ntando. Now, I'm very excited to bring you another Ndebele folk tale, Ingane Gwane. And today's folk tale is called Ubaba Oyisigovu, and that basically means the greedy man. Now, as usual, we're proud and honored to have our very own Gogo, Ugogo Makhalisa, and she will gather us all around our computer screens as usual and get us all ready to tell us this wonderful folk tale. So, Gogo, I'm going to hand over to you. Gogo, siyethela ingane gwane le. Kuthiwa kwakukhona ubaba kudala. Ubaba owayelomuzi wakhe omkhulu, elabantwana abanengi. Abantu bakhe ebathanda kakhulu elenkosikazi yakhe layo eyayithanda abantwana. Kwase kusithi ngomunye umnyaka kwaba lendlala enkulu, ilanga latshisa kakhulu, ukudla kwatsha emasimini, yikho kwakungela kudla, besebesidla amakiliwane abadubeka kakhulu. Kwathi ngenye imini ubaba waphuma ngekhaya waye emasimini ethi akayokhangela mhlawumbe angafica ijodo loba ithanga. Uthe lokhu esathi thalathala wabona inyoni enhle, inyonyana. Ubaba wayinyenyela wayibamba inyoni le. Eseyibambile wathi, nyoni umuhle kangaka, kanti uyinyoni bani wena? Yathi, ngiyinyoni Ntshantshaza. Wathi, Ntshantshaza sibone. Yathi, ntsha umlaza. Wathi, hawu nyoni, uyinyoni bani? Wathi, ngiyinyoni Khuhluza sibone. Yathi, khuhlu amasi. Ubaba lwana wadla waseyithatha inyoni leyana wayivalela esidlekeni, wayifihla, wayithukuza esixukwini lapha ezabe eyilanda nsuku zonke, eyilanda ezokudla amasi. Wabuyela ngekhaya. Uthe efika ngekhaya umama wampha lawo makiliwane waphekile. Wathi, phana abantwana, hayi ngiza kudla kusasa, phana abantu bami bayalamba. Umama wathi, hayi ngabe lawo uke wadla kancane phela? Wathi, hayi phana abantwana. Umama wathi, ubaba uyazincitsha sibili, kanti ubaba usuthi amasi. Kusasa njalo wenze njalo, wabuyela wayethatha inyoni yakhe, wagcina edlile amasi amnandi. Uyinyoni bani? Ngiyinyoni Ntshantshaza sibone. Ntsha umlaza. Uyinyoni bani? Ngiyinyoni Khuhluza sibone. Khuhlu amasi adle. Ubaba lo asuthi ayivalele njalo ayibeke, abuyele ngekhaya. Kwaze kwathi umama labantwana bathi, kanti ubaba yena uphila njani? Ubaba ngakadli lutho ngase wafa. Base bedinga indlela, umama wadinga indlela yokuthi wothi ngimlandele ke ngibone nxa ephuma emasimini, ngibone ukuthi kathi wenzani khonale. Umama wasethatha abantu bakhe abanye ababili abakhulileyo, bamlandela ubaba. Behamba becatsha nje ukuthi angababoni. Babona nangu efika esixukwini, babona nangu sephethe inyoni enhle, bamzwa. Uthi, uyinyoni bani? Ithi, ngiyinyoni Ntshantshaza. Athi, Ntshantshaza sibone. Ithi, ntsha umlaza. Hawu, uyinyoni bani? Ngiyinyoni Khuhluza sibone. Khuhlu amasi. Wadla bamkhangele, wayifaka esidlekeni, wayibuyisela khonaphana ifihle khona. Ubaba wasehamba sesiya ngekhaya, ayefika njalo esala ukudla. Bona babephambana laye-ke khonapho-ke, sebevukela besiyayilanda inyoni leyana. Umama labantu bakhe labana abakhulileyo ababili bafika labo bayithatha, babuya layo ngekhaya bayifihla. Ubaba usehamba-ke ngelanga elilandelayo, uthi ulanda inyoni yakhe, afike ngale inyoni kayisekho, afike ngale inyoni kayikho. Abesesithi umama ngapha labantwana bayivalele endlini labo, bathatha imiganu yabo ezingubhe. Uyinyoni bani?
ngiyinyoni ntshantshaza sibone ithi ntsha umlaza bawunathi umlaza abantwana besifa indlala bawuthabele sibili abeseyibuza futhi uyinyoni bani ngiyinyoni khuhluza sibone ithi khuhlu amasi abadla abantwana bakapule basute kube mnandi kube nje abayivalela-ke bayibeka labo kwenye indlu bayikhela ubaba ngale selokhu ebuyela egangeni insuku zonke nxa esefika ngapha bempha amakiliwane udla kancinyane nje athi phana abantwana basebecina beyekela ukuwapheka amakiliwane lana ukuthi bamupha amasi labo kabasawumpi ngoba wayevele ezidlela yedwa ubaba walamba-ke lokhu ehambe engasayitholi inyoni yakhe wafa indlala waze wafa sibili okokuthi ayengcwatshwa bahamba-ke bayabika enduneni umama labantu bakhe ukuthi kade kusenzakala lokhu yikho-ke thina silayo inyoni leyo yasiza abantu abanengi isisezandleni zenduna yikho lapho ephelela khona inganekwane yethu kaZulu yalamhlanje. Oh, Gogo Makhalisa, you are such a treasure and a blessing. Thank you so much. Siyakubonga kakhulu. Right, everybody. I hope you enjoyed that. We would love to see you over at our website, www.speakndebele.com. If you want to learn isiNdebele, register your free learning account at ndebele101.speakndebele.com. Also, subscribe to us on YouTube if you enjoy these lessons and you'll be one of the first to know. Also, we'd like to friend you on Facebook, so come on over and be our friend. Look out for our other Nganekwanes, Ndebele folktales, Umvundlalo Ntelecha, which is a really popular one. Also, Umvundlalo Slwane and Ufutu Londlovu. That's it for me. Right now, I will see you soon. Take care. Salani Guhle, Yemi Untando. Bye-bye for now.